Let's read. The book of Job, chapter number 11, verse number 7. Can you fathom the depth of God or discover the limits of the Almighty? Little Bible la, can you fathom the what? The depth of what? Of God. Of God. Or discover the Or limits of the discover Almighty. the limits of the Almighty. It's a question. Lembudziso. Read in Zulu. Ungathola imfihlakalo kaNkuluNkulu na? Funda kahle. Ungathola imfihlakalo kaNkuluNkulu na? This version it says ungathola imfihlakalo kaNkuluNkulu na. Iri ningakwana zwiphiri zwa mudzimu na. Yeah. Ungamfumana usomandla kuze kube sekupheleni kwakhe na? Ungamfumana usomandla kuze kube sekupheleni kwakhe na. Ningamuwana ramanda othe But akumana. I like in English, it says, can you solve the mystery of God in NLT? Can anyone solve the mystery of God? Can you discover everything about the Almighty? Una ina angakwana zwoṱhe nga mudzimu na. Let's go to the book of verse 8. Verse 8, it says, such knowledge is higher than the heavens. Zwohula u fhira makole. If you discover what, Bazalwan? If you discover about the Almighty God. Kharali nangawana nga mudzimu ramanda othe. There's a little Bible. Such knowledge is higher than the heavens. And who are you? Inwi nenye. It is deeper than the underworld. What do you know? Zwiguma nanga u lovelela na. It is deeper than the underworld. What do you know? Ni ḓivha mini? Funda ngesizulu, verse 8. Kuphakeme njengezulu ungenzani na? Yeah. Kujulile kunendawo yabafileyo ungazini na? Funda ngale version le. They are higher than the heavens. What can you do? They are deeper than Sheol. What can you know? You see, Bazalwane, you may sit down. Let me teach a little bit namhlanje. Ringadzula pasi ndifunze nyana zwiṱuku. Because it is very, very important for us to teach, more especially the word of the Lord. Ndi zwavhuḓi uri ri funzane ipfi ḽa mudzimu. I think we are living in a generation where people are so ignorant of the knowledge of God. Ri khou tshila kha tshifhinga vhathu vha ignorant kha Today, allow me and permit me to talk about the knowledge of God Ntendeleni ndi ambe nga nḓivho ya mudzimu in our current generation. nga kha tshifhinga tshino. Because when we tina simazi uNkulunkulu, Ri tshi muḓivha mudzimu rine. we are not only ukumazi, it's not about just ukumazi. A zwi gumi kha u muḓivha fhedzi. Paul says, so that I may know him Paul uri ndi muḓivhe. and the power that raised him from the dead. Na maanḓa o mu vusa vhafu. He wanted to know Jesus U vha a tshi khou nyaga u ḓivha and the Yesu. power that raised Jesus from the dead. Na maanḓa o mu vusaho nga What is vhafu. very important is to know Jesus. Zwine zwa vha important ndi muḓivha. And say you know the power that raised him from the Ni dead. ḓivhe na maanḓa o mu vusaho vhafu. What will increase your faith? Ndi zwine zwa ḓo hulisa lutendo lwanu. It is not only attending the church, A si u ḓa kerekeni fhedzi. but is to develop the knowledge of your personal knowledge yako Ndi naye uri ni hule kha nḓivho yanu and naye. build a solid relationship between you wena naye. Ni fhaṱe uri zwi khwaṱhe nga kha. That is why we read on the 31st. Ndi ngazwo ro vhala nga kha dzi 31. Ukuthi ke, can anyone understand mystery kaNkulunkulu? Huna ene anga pfesesa vhulwane kana mystery ya mudzimu. Because when the incomplete Kharali zwi songo fhelela. isizofada, Kharali I tshi ḓo balelwa. you must know ukuthi the complete has already Ni fanele arrived. ni ḓivhadze zwori zwine zwa fheleledza zwo swika. When complete arrives, Zwo fhelelaho zwi tshi swika. the incomplete disappear. Zwi songo fhelelaho zwi ngalangala. What makes the incomplete disappear? Zwine zwa ita zwi songo fhelelaho zwi ngalangala. It is the depth of the knowledge of the Almighty God. Nḓivho ine ya vha phasi ya mudzimu. That is why ngiyamthanda la uJob chapter 11 verse 7. Ngazwo ndi ya mutakalela Jobe. The Bible
says verse 7, bibili iri kha verse 7 uthi can you fathom the depth of God or discover the limit of the Almighty God? Zwithu zwa mudzimu ni nga zwi swikelela na Can anyone tell us about the limit of God u hone ene anga zwi ri vhidza nga in our current generation? nga kha tshifhinga tshino You see, abantu, that is why they cannot experience ubunkulunkulu. bathu anikona u experience abudzimu Because engqondweni zabo banalento ukuthi there are limitation kuNkulunkulu. kha mihumbulo yawo nina hezwi zwo ri no guma nga But mina I want to submit bazalwane ukuthi ayikho into emhlulayo uNkulunkulu. ahuna tshine tsha nga badela mudzimu Ayikho into emhlulayo uNkulunkulu. ahuna tshine tsha balela Ayikho into impossible with God. ahuna tshisa konadzei kha mudzimu Ayikho into engahlula uJehova. ahuna tshine tsha nga balela yehova No matter what you can say, kana banga amba baremini okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. tei bathu ne kha mudzimu zwi a kona You see, can you fathom or can you discover the limit of the Almighty God? ninga kona u zwi bona na manda a mudzimu Abantu abaningi, because they are far away from God. uri bathu banji ri kule na mudzimu It shows kubonakala lapho ke uthi ke they don't have a personal experience yobuNkulunkulu. ibonala uri anina bukonani na mudzimu Bakumazi lo uNkulunkulu ukuthi uyila uNkulunkulu okuthiwa uJehova ni Balparazi. mudzimu uri ndi jehova perpazi Indoda efohlayo. munna wa u dzhenelela Lo uNkulunkulu lona yilo okuthiwa omnipresent. hoyu mudzimu ndi hoyu une apfi uya Lo okuthiwa is everywhere at the very same time. apfi unwe na unwe nga tshifhinga tshithihi Lo uNkulunkulu lona omnipresent God. hoyu mudzimu ene a wanala unwe na unwe Lo uNkulunkulu lona omniscient God. hoyu mudzimu ene a wanala ho Lo uNkulunkulu omnipotent God. hoyu mudzimu ole omu ene Lo uNkulunkulu lona uEl Shaddai. mudzimu El Shaddai Lo uNkulunkulu lona uNkulunkulu ozambulayo from generation to generation. mudzimu onodzithumbulula ubva kale Ayikho into emahlulayo uJehova. ahuna zwine zwa mubhalela yehova Ayikho into akunama limit kuye. ahuna dzilimiti nga khaye Even noma ngabe uyafuna noma ngabe uyathanda, aniyatoda kana anitodi you'll never find limit in God. ningasiwane limitation nga kha mudzimu Ayikho into uNkulunkulu emehlulayo. ahuna zwine zwa bhalela mudzimu What is impossible ngawe zwine zwisakona dzei nga kha iye ngincela kuJehova iyani kha yehova ngoba yena he can. nga uri bone ba yakho He is able. nga uri bone ba yakho The Bible says in the book of Ephesians, bibili iri nga kha buku ya God is able to do exceeding abundantly above all. mudzimu ba yakona u ita zwithu nga manda He is God Almighty. nga uri ba mudzimu wa manda uNkulunkulu okwazi ukwenza ba konke mudzimu okonke. onokona ita zwote uNkulunkulu okwazi ukwenza, ba mudzimu onokona ita uyakwazi ukwenza izinto ezingenzeki ebantwini. bakona ita zwithu zwisakona dzei bathu uNkulunkulu Almighty God. mudzimu ene wa manda In the book of Psalms 40 verse 5, nga kha buku ya Psalms it 45 says, "Oh Lord my God, uri mudzimu wanga you have murena performed many wonders for us." ita zwithu zwihulwane nga kha vhutshilo hashu Namhlanje besofuneka sime sisho kuNkulunkulu. namusi ri tea uri ri ime ri ambe kha See, mudzimu. despite of whatever challenges that we are facing Nga kha in zwiṅwe life, na zwiṅwe zwine ra vha ro ḓi lavhelela. oh Lord our God, murena mudzimu washu you have performed many wonders for us. hone vho ita zwithu zwinzhi Your zwihulwane. plans for us are too numerous to list. Pulani dzavho dzo ḓalesa uri ri dzi I vhale. cannot count your whatever that you have done for A ri koni us. u zwi vhala zwe vhone vha ri itela zwone. You have no equal. Vhone a vha nga linganiswi. God has got no equal. Vhone vha nga si kone u linganisa. Ngeke umlinganise nenyanga. Ni nga si mulinganise na dziṅanga. Ngeke umlinganise nokhokhovula. Ni nga si vha linganise na Ngeke umlinganise namasatanist. Ni nga si mulinganise na dzi Ngeke umlinganise nabaloyi. Ni nga si mulinganise na balwa. God is above. Mudzimu vha nga nṱha. He is uncreated creator. Vhone vho sikaho. He is the self-existing God. Vhone mudzimu wa tshilaho. He is God Almighty. Vha mudzimu ramanda. He exists without womb Vho tshila vha siho. because he self-exists. Ngauri vha ya ḓi tshilela. He is omnipotent God. Vhone mudzimu wene wa vhukule. uNkulunkulu okhona. Mudzimu ene a vha hone. uNkulunkulu owenza izinto ezingenzeki Mudzimu ebantwini onoita zwithu zwisakona dzei kodwa vhathuni. kuyena kuyenzeka. Fhedzi nga kha
zabo ziyakhona. Wabazalwane kuyenzeka ukuthi uhambe emhlabeni uhambe empilweni ube ikholwa for many years but you don't have an encounter with him. Chimbile ni mutendi ni sinabu kona na mudzimu. And ngifuna ukusubmithela lokho. Tinyako ni butsa hezwi. The most in encounter with God is to know the scripture. Kuba encounter na mudzimu ndo diba ifila mudzimu. You cannot encounter with God by just attending a service but you don't read the scripture. That is why bazalwane, a doctrine must be balanced. A doctrine must talk about him, not about men. That the sound doctrine, it talks about who he is. Kahle kahle bazalwane, mase sifinyelela ebudodeni bokumazi. Sifinyelela la khona sithi wena kuyenzeka noma kwenzeka kodwa akachithi ukuthi uNkulunkulu. Because siyamazi ukuthi uJehova uma simethemba yena asidingi umtshela ukuthi uJehova yenza kanje. Uyenze mfihlakalweni. Unokuphendula kube ngathi uthule. Kanti uyaphendula. Abantu baze bacabanga ukuthi uqedile. Abantu baze bacabanga ukuthi kuphelile ngawe. Because bona baza ama limit. Kodwa besina sikhulume ngalo uNkulunkulu who holds no limitations. Bazalwane kuyenzeka kwesinye isikhathi ufaceane nesizini la ubona khona ukuthi there is no way out in this season. But ngifuna ukuzokusubmithela ukuthi in every season usuke khona. Kodwa noma ethule kodwa impendulo ikhona. Sometimes ukuba ngathi uthule izimo zihlekise ngawe. Abantu bahlekise ngempilo yakho. Abantu baqede ngekhaya lakho. Abantu bafeze izonke izinto abayishoyo ngomndeni wakho. Kodwa kubiza ukuthi umazi noma ethule. Kodwa wazi ukuthi ukhona. Umazi noma ethule. Kodwa wazi ukuthi ukhona. Umazi ukuthi ukhona. Noma ngabe uthulile kodwa ngiyazi ukhona. When I walk through the valley of shadow of death, David says he is with me because he is my shepherd. Beside I shall not want. Noma ngabe ngiyagijinyiswa kodwa ngiyamazi ukhona. That is why uJobe eseshayekile emzimbeni eselahlekelwe imfuyo wabiza ukumazi. Ukubiza umazi umbona umuntu noma seyimeni asimphiki ngoba izimo imelane nathi. Asimphiki ngoba ama-miracle engenzeka empilweni zethu. Asimphiki ngoba izimo zimelane nempilo zethu. Abazalwane nisekhona kodwa kufuneka ibandla lizomvuma. Limvume kungenzakalanga lutho. Limvume kungena testimony. Kodwa limvume ukuthi ukhona. Limvume ukuthi uyaphila. Lingaze liye entweni eyiphathe kahle. Lingaze lithi lona izinto azenzeki kubo. Lalela la ngikutshele yonke into kuJehova iyenzeka. Yonke into kuSimakade iyenzeka. Yonke into ngoSimakade iyenzeka. Noma ngabe uthule kulonyaka sotshela ama-devil worshipper. Kulonyaka sotshela abathakathi ukuthi wonke ama-challenges enisponsor ngawo azothinta isola kaJehova. Because mina ngiyinhlamvu yeso lakhe. Mina ngiyinhlamvu yeso lakhe. Inhlamvu yeso lakhe. Ayikho into engehlulayo. Ayikho into ehlula lo Jehova engihamba naye. Ayikho into ehlula uJehova hamba nawe. Lalela noma abantu bangathi ukuthulile noma abathakathi banga-celebrate. Ba-celebrate their downfall. Ngoba ngalesikhathi be-celebrate yilesikhathi izulu libuye ngathi lithulile.
kanti izulu alithulanga, izulu liyahloma, izulu liyalwa. Emfihlakelweni ngizomemezela uNkulunkulu olwayo, sizomemezela uNkulunkulu olwemfihlakalweni. The God who fight in the secret place, the God who fight our battle. Kubiza ukumazi noma ngabe kunjani. Uyabona belishibe linethe ekuseni, ukumazi kwethu lithe ngena lana ekuseni ngathi lizoshisa. Why? Ukuthi ngiyamazi. Kunekhathi lapho okhuluma khona isimo singavumi khona, kodwa wena ukhuluma into ephambene nesimo. Into enza ukuthi ukhuluma into ephambene nesimo, hayi awubheki wena bese uyakhuluma uthi laze nanetha. Wena kumazini kwakho uthi laze lashisa, kodwa ngaleso sikhathi lihlomile. Ngoba why? Ekukhulumeni kwakho He approves your word. He approves your word. He approves what you say. God says, I will never leave you. I will never forsake you. That is why David, I was young, but now I'm old. I've never seen the righteousness being forsaken by God and his offspring begging for bread. Kulonyaka lwelukumazi, kulonyaka lwelukuhlangana naye, bambana naye, ungamdedele. Ifana noJakobe elithi iBhayibheli, wabambana naye waze kwasa, wathi angukuyekeli ungakangibusisi. Kulonyaka sizoma, asikuyekeli ungakasibusisi, asidedeli singakehli isibusisi. Noma ngabe kwenzakalale, noma ngabe siyachallenge, kodwa asikuyekeli ungakasibusisi, asidedeli ingakehli isibusisi. Into esifunayo isibusiso sakho Jehova. Ukwazi wena, sazi namandla akho, sazi nokuphila kwakho, sazi neindlela zakho. Jehova sibonisa indlela, Jehova sibonisa imikhono yakho. Jehova ngenelela nakulesi simo, ngenelela. Ngenelela Jehova, ngenelela Jehova, ukuthi uSawule kulonyaka usemva kwami. Mina ngazi ukuthi njengoba esemva kwami akakwazi ungena phakathi kwami nawe. Wena uyalwa, yilwa Jehova, ulwe noSawule. Ku-2026 yilwa simakade, ulwe nazo zonke izinto ezilwa nempilo yami. Yilwa Jehova, ulwe nayo yonke into elwisana nempilo yami. Yilwa Jehova, yilwa nayo yonke into emelana necebo lakho. Icebo lakho ngempilo yami lingevinjwe muntu. Ngiyazi athi uJobe, ngiyazi ungenza konke, athi necebo lakho lingevinjwe muntu. Kulonyaka ake ngimemezele, ngimi phezu kwekhanda likaSathane, ngifuna ukukutshela ukuthi lo nkulunkulu lo nkulunkulu uyafola. Uzela udangele kodwa uyophuma la unejoy, ngoba kunonkulunkulu bafowethu ongenelela imene. Noma ngabe abantu bathulile, vela udinga intervention yabantu, udinga intervention yezulu. Kulonyaka siphumelela by fire, siphumelela by force, siphumelela ngegazi, siphumelela ngegama,
Sihamba negama eliphezu kwamagama wonke endaweni zonke athohlabelelayo. Endaweni zonke sizwa ngegama elilodwa, igama likaJesu. Shalada baba, kunegama elisatshwa abathakathi, kunegama elisatshwa impundulo, kunegama elisatshwa amagwirha, kunegama elisatshwa uSathane. The name of Jesus. Izifo ziyasha, ngizwa nina, izifo ziyasha, ubushosha buyasha, ngoba lilodwa igama elinikezwe ebantwini, igama Jesu. Laphakanyiswa kunamagama wonke, ukuthi egameni likaJesu wonke amadolo ayaguqa, zonke izilimo ziyavuma. Kulo nyaka ake mprofete, zonke izilimo zizovuma, ezabathakathi, ezama-devil worshipper, ezama-sataniste, ezenyanga, ezama-sorceries, ezama-wizard and witchcraft, zizovuma zithi ngempela lo Nkulunkulu uyafohla, ngempela lo Nkulunkulu wenza okungenzeki ebantwini. Shout hallelujah. Unyaka lo esobona amandla kaNkulunkulu visible. When we talk about the year of instant results, we are not just talking instant results. We are talking about God no longer seated in the throne, but manifesting on the planet Earth. Niyayizwela leyo cancer, niyayizwela leyo cancer eyahlala emzimbeni wakho, kanti ihlale kumuntu ozo-encounter noNkulunkulu. Akekho owake-encounter noNkulunkulu wabuyela emuva efana. Akekho umuntu la onga-encountana noSimakade bese kuthiwa ubuye he is the same. Amen. That is why uDavid ngiyamthanda la kuPsalms, Psalms 40 uverse 5. Awukosi yami kodwa mpumi uPsalm 40 verse 5 uthi la, uthi Lord my God, you have done many things, your wonderful works, your plans for us none can compare with you. None can compare with Jehovah. You are sick because of attack. That spell, it's going to be broken. Because none can be compared with God. None can compare with Him. Ngiyantshela iqiniso basababa. Asike ukukhohlisana. Iproblem yakho usuke wa experience ama altar wrong. Not i-altar kaNkulunkulu. Kodwa kwi-altar kaNkulunkulu angeni into obumnyama iphuma imnyama. Ithi ngena lana kuvele kulight. Into obumnyama besiba exposed. But nothing can be compared with Him.
kufanyisa besathi lana if I were to report and speak of them, they are more than can be told. huna zwinzhi zwe zwi nga ambiwa Your wonders and whatever that you have done matembe avo na zwoṱhe zwe vha zwi ita are more than what I have told. zwi fhira hezwo zwe zwa ambiwa They are more than what I can express zwi myself. fhira zwine nda nga zwi vhonalisa Ngicela ukunifundisa. khombela u gudisa Uyabona ngithe ngecrossover into yabulala uZiba. tshe tsha vhulaya Ziba uZiba wathi landa uMephibosheth kodwa wamlanda ene attitude ukuthi ulunyongo. ori a tshi tevhela Mephibosheth a mutevhela a khou ḓivha zwa uri ndi tshihole uNkulunkulu mayekufuna akabheki isituation yakho. mudzimu vha tshi ni ṱoḓa a vha lavhelesi tshiimo tshavho When God is about to do something empilweni yakho akabheki condition yokuthi unjani uphume njani ulimazwe yini uhambe wayichitha kuphi imali. uNkulunkulu umayesethi now it's the time of your rest, it's time for your rest. kharali hu tshifhinga tsha u awela hu vha hu tshifhinga tsha u awela Ngicela ukumemezela kulonyaka khombela u welela hunga khona abantu abayongena kwi-rest kulonyaka. huna vhathu vhane vha ḓo awela kha From every labor that you have suffered, nga kha zwoṱhe zwe from every impilo ubhekane nayo, zwe na lavhelesana singena kwi-season of rest. kho dzhena kha season The season of rest la khona khona singa imthandazo yathi eminyaka neminyaka iphendulwa khona. tabelo ya miṅwaha na miṅwaha i tshi phinduliwa uNkulunkulu singena kwi-season la uNkulunkulu ezophendula iprofeto zeminyaka neminyaka acabanga ukuthi uSathana ngeke saze zenzeke kanti lezo iprofeto zisazokwenzeka noma ngabe ubani wakuprofeta kodwa wakuprofeta wadlula iminyaka neminyaka isiprofeto singasenzeki kodwa ngimemezele kulonyaka unyaka lona iprofeto ozofezakala unyaka lona kuzorevive izinto zakudala unyaka lona kuzorevive the old time gospel unyaka lona kuzorevive abantu abasha bazophamba umphongolo abazophakamisa umphongolo unyaka lona la khona abantu bezogitshelwa yizulu ngoba God holds no limitation unyaka lona oza abantu abazobona khona abantu bebese bethole ngohlanga kwathiwa laba they are about to be dead kodwa unyaka lona bazobona abantu uNkulunkulu ethwala abantu unyaka lona esiyongena la kuthiwa kungenwa khona unyaka lona kuyongena la kuthiwa khona iminyango yakhona ivaliwe kodwa lapho bese kuyangenwa bese bayabuza abantu bathi ungene kanjani ke lo ngoba kanayo umatric ngoba kanayo iqualification singena ngomusa singena ngefavor singena ngamandla singena ngepresence yakhe singena ngogobo lwakhe ugobo liphukula amajoka unyaka lona lakho nabantu bezobona la uNkulunkulu khona enyula bakhe la uNkulunkulu khona eshift ibandla elisuse emsileni alibeka phambili ibandla liyahluma unyaka lona wama-results unyaka lona abantu bazofuna ngawo lo nyaka lona ngeke uhambe empty-handed angeke uphele lo nyaka wena usakhala unyaka lona wokusula inyembezi bese unyaka umbatha injabulo ngifuna ukumemezela yithi mina the God Almighty God the God who promise ongabothembisayo bese ayafeza lo nyaka uzobona abantu abakude bewusondele eduzane abantu ababerejectile babuye bashaya isaluthi bathi siyakusalutha ubuza uthi kanjani bathi hayi wama sithi uyawa kodwa sakubona ulokuphakama unyaka lona we-evidence la khona abantu bezobona the vertical power kaNkulunkulu empilweni yakho imiphumela yalonyaka izoveza uNkulunkulu wakho imiphumela yalonyaka izoveza ohamba naye obengabonakala kodwa sebenze emfihlakalweni lo nkulunkulu
ukhona bazalwane. Ake ngimemezele ngoNkulunkulu. uNkulunkulu ophendula emfihlakalweni, uNkulunkulu ongenelela esimene noma ngabe isimo esinjani, kodwa sona siyamlalela. Nisekhona, umesekhona empilweni yakho, empilweni yami, nasiphi isimo siyamlalela. Thulani izimo, nilalela iphimbo likaJehova. Kuyosula, kusule yonke into, kuthula imimoya bamangale, kuthula imifene, kuthula imfundulo, kuthula inyoka, kuthula izifo bamangale. Sithule kanjani? Ithule kanjani lemfene? Kanti sithumele sathi ayokwenza umsebenzi ukuthi ifike yadibana, hayi nawe kuphela, kodwa yadibana nawe, kwathola ukuthi izulu limi ngakuwe. Uma yena emi ngakithi, hayi bafowethu, hayi bazalwane, uma yena emi ngakithi, akasho omunye athi awuhambi noNkulunkulu bazombona. Bayambona uNkulunkulu, the visible God, the visible God. The visible God. Uyabona makhoba, kwathi kunempi, impi phakathi kwamamaleki nesizwe sakaJuda naIsrayeli. Abantu bathi wathi uJoshafati sifuna umuntu kaNkulunkulu esingabuza kuye, ngoba mawufuna ukubona amandla kaNkulunkulu ungahambe uyobuza emsamo. Ungahambe uyobuza emsamo wabantu abashamathanga, ongawazi ukuthi bawadobha. Kubuzwa kumuntu kaNkulunkulu, nakhona hayi umuntu kaNkulunkulu nje, kodwa lithi iBhayibheli umuntu kaNkulunkulu onezwi. Ngoba kulonyaka lo, don't connect nabantu bamanzi, nabantu bamafutha abazothi special oil izile from America to here, kodwa kulamanje kulonyaka hlangana nabantu, hlangana nomuntu kaNkulunkulu, umuntu kaNkulunkulu ogcwelizwe. Ngoba umuntu wezwi akakuse emafutheni, akakuse emanzini, akakuse entambeni, kodwa ukusa kuNkulunkulu. Ngoba wazana noNkulunkulu, ukhuluma ngoNkulunkulu wezwi. Ebazalwane, isikhathi lesi sokuthi ibandla liphaphama, lokuthi abazalwane baphaphama. Dala wena kudlalwa ngawe, dala wena ukhashazwa, dala uzulazula, dala idliwa imali yakho, dala udliwa imali wena, dala urojwa wena. Kodwa kulonyaka ngithi mina kuse emqondweni, abuphaphame kulonyaka. Kudala kudlalwa ngawe, wakhala isikhala esinye wena, awusashintshi. Uma lento lena boyibona ukuthi bengakusebenzeli last year, ulokwenza into eyi-1 this year ngeke yasebenza. Uthi lona ukhona yini umuntu kaNkulunkulu esingabuza kuye ukuthi lempi le sizoyinqoba kanjani? Wathi omunye ukhona, hayi ukhona. Bengizofuna ukutshela ibandla basekhona abantu bakaNkulunkulu abasashumela uJesu bengahlangananga ne-altar lobumnyama, abasashumela uJesu yena yedwa owafa wavuka, bengahlangananga nemimoya yama-satanist, abasashumela uJesu yena yedwa ophila kuze benaphakade.
basekhona. Bakhathi bahona. Rekhathi bahona. Hayi basekhona. Rekhathi bahona. Kwala umprofeti, Ana mprofeta. kwala umprofeti Ahana muprofita. esethukile Onothuwa. ebalekela uJezebeli. Achikho shabela Jezebel. Wafika ngaphansi kwesihlahla khumana. Ashika phasi ya muntu. Wathi hayi ngisele ngedwa. Arindo sala ndindoda. Labuya impendulo. Yabuya phinduka. Ibuya ngegwababa. Ikho buya ka. Revenge. Amen. Yafika ngegwababa. Izosho Ikho do a. vuka Vuwani. udle Nile. uhambo Nichimbili. luselude Uchibula. ene njengoba ukhala Nichkolila. uthi usele wedwa Arindo sala ndindoda. bakhona Bahona. bafihliwe Kothumbili. bafihliwe in the cave Kothumbili wakhakhela. laba abangakathinti Abangasathi. bangakayingcolisi ngokabhali nangeyithombe bafihliwe kulonyaka unyaka lona wokuveza insala efihliwe. Hayi ngicela ukukhuluma nani. Unyaka lona wokuveza insali efihliwe. Shaka brakato koshkana la baba ya. Rabaka shoto megani phansi niyaphi ningidisturb. Rebro koshkana la baba ya. Rebraka shoto koprokosata. Ababantu amandla babekani phansi lapha. Kandili ya bahasaya tekere musata rebrokoshkata da mamamaya ribrakatoshe ketebraka isekhona insali yengathintwanga unqola kwama-altare obumnyama ayisekhona basekhona abazinaye basekhona abazizwi lakhe basekhona abangayingcolisanga ngobubi bama-altar kwathiwa nisasesekhona wena hamba uye indlela iseyinde endleleni bamtshela hamba ogqoba ujehu hamba ogqoba u-Israyeli uJezreeli hamba uyogqoba futhi no-Elisha obaleke ophunyuke enkempeni ka-Elisha uyobanjwa inkemba kaHazeliyeli ophunyuke enkempeni kulonyaka ophunyuke enkempeni yami uyohlangabezana nenkemba yakho ngoba kulonyaka siyasho kunamandla 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 imimoya yobumnyama cannot stand us imimoya yama-devil worshipper cannot stand us imimoya yempundulo cannot stand us ngoba sihambi sodwa wesiba likhulu kulonyaka kune-presence kaSimakade yizwa umlilo yizwa amandla yizwa igazi elaphala leGolgotha liyashara ibandla emandleni unlimited power of God. Shout hallelujah. Asizushumayela nje kuphela kodwa kuzomanifest izinto. Asizushumayela kulonyaka kuphela kodwa bangaboni bayobona. Asizukushumayela kuphela kodwa bangahambi bayohambela. Singababekanga izandla because asihambi sodwa sihamba nefu. Ngibingelela abazalwane befu, ngibingelela ibandla lefu, ifu lenkazimulo. Ngiyabingelela, ngibingelela abantu befu, ngibingelela abantu befu abayongena la kuthiwa ngenwa khona. Ngibingelela abantu. I greet you all in the name of Jesus. The people of Cloud,
Those who are clothed with the garment of glory, those who are clothed with the garment of possibility, kunamandla azoqala amadimoni, azoqala abathakathi, noma ngabe baseGiyane, noma ngabe baseThoyando, noma ngabe baseNatali, noma ngabe bakamhlaba uyalingana, noma ngabe baseKubu, noma ngabe basesisky, noma ngabe baseQwaqwa, noma ngabe base-Free State, noma ngabe base-Bloemfontein, bayozwa amandla sila. Sithumela umlilo, sithumela igazi, sithumela igazi, sithumela amandla. Bayaphuma abantu bakaNkulunkulu emoyeni yobumnyama, bayaphuma abantu bakaNkulunkulu ngoba lempi lena kulonyaka iyanqotshwa, lempi lena kulonyaka iyanqotshwa, lebo bhekane nayo kulonyaka iyanqotshwa, lempi lena kulonyaka iyanqotshwa, lempi lena kulonyaka, kulonyaka iyanqotshwa. Lesimo esime isikhathi eside sabhosta sathi akasayindawo, ngimusuhlile ibile asenalithembo, but kulonyaka siyanqotshwa. High five to your neighbor bese uyamtshela uthi makhi kulonyaka sinqoba okungaqobeki, kulonyaka sidlula la kuthiwa kudlulwa khona, kulonyaka lempi lena iyanqotshwa, lempi lena yamasathanisi asenzele emabandleni kulonyaka. Batotoba ubaba bazozwa ngathi bayasha ibandla lonke, kunenkazimulo. uNkulunkulu ngesikhathi sokugcina uvusa ibandla laboshaya ibandla for longest time lihlekiwe, lanyefulwa, latshela ukuthi alinamandla. Kodwa ake ngimemezele, noma ngabe ngiyaprofeta, ake ngiprofete ngithi kulonyaka unyaka webandla lo, unyaka kokuvuswa kwebandla, internationally, locally, everywhere. Ibandla likaJehova lembatha amandla amasha, ibandla likaJehova lizobona inkazimulo, ngoba inkazimulo yakhe iyoqala phakathi ebandleni, ibamba abazalwane, itransform abazalwane. After abazalwane transformed, abazalwane bayaphuma bayokwenza i-impact ngaphandle. Awukwazi ukwenza i-impact ungayitholanga i-transformation. Ngifuna umemezele kulonyaka uthi khutha maninginiki, ongaphansi nophezulu. Kulonyaka ilwa ntombo, akusisikhathi sokukhala, isikhathi sokulwa, isikhathi sokuthatha, isikhathi sokulwa, isikhathi soku-invada. Dala ubasaba, kodwa ngizwa izulu line-backup lakhona li-backup abazalwane. Bayolwa longayingeni uyoyingena. Abaphanjanisa imiqondo siyabalanda, sibalanda kuma-altars obumnyama. Why sibalanda? Ukuthi siphethe knowledge yakhe, siphethe knowledge kaJehova, ukuthi singena la kuthiwa ngena khona, siphuma la kuthiwa kuphunywa khona. Siyabalanda, silanda imindeni yethu, silanda nalaba abama-sex slave, abagqilazo usathane ngedimoni le-prostitution.
siyabalanda sithi abaphume abaphume siqeda sithumela umlilo sithumela igazi eliyoqeda i-appetite yokulala namadoda yokuhamba uthenisa ngomzimba siyawulanda umzimba wabo siyayilanda ingqondo zabo every spirit that is dragging them we say be sober we're South Africa ake ngikhulume nabazalwane ibandla uma cannot stand as a voice the church cannot do impact. Let me tell you something. Ibandla must be the voice. Yabona kule ndawo yonke le akufuneke ukuthi kukhona ibandla kube ngathi alikho. Emsebenzini akufuneka ukuthi kukhona wena kube ngathi akukho mzalwane. Oh yes. Iproblem abazalwane they are not involved. Babheka indaba zabo. Kodwa the early church was involved doing impact. Ingani wena usafuna ukushumayela la khona kugcwele abazalwane. Ufuna i-atmosphere prepariwe wena. Ake ngimemezela. Sifuna intombi la. Nezinsizwa la. Nobaba la. Abayohamba bayoinvade emajele. Bayongena. Silande bona lama 26. Silande wona lama 28. Siwalande boma maximum. Bathi abantu lana udilika jele. Singene ngoJesu. uJesu uzodiliza idemon le crime, uJesu uzodiliza idemon lokubulala, idemon le murder, idemon le lokutshontsha, idemon le rape. Ngena abazalwane makho iproblem isinabantu abafuna i-perfect condition. We've got people abafuna i-perfect condition to speak easy. Ingani wena usahamba lo usolokuthi mangathola nje i-platform. Ingakanani la platform ngaphandle? Mawuthi uyabheka emaphakini kune platform la. Ungama lapha emzungini umemezela uthi ngiyanimema ngicela ukukhuluma nani, ngikhuluma ngegama elilodwa elanikezwe ebantwini, igama elisindisayo, igama lika Jesu. Ngicela ukuthi leli gama noma ngabe ukude wena noma ngabe wasudeliwe njengegama lakho, kodwa kunegama, fundisa evangelism la, kunegama eliqoqa abantu osebedeliwe, kunegama elisindisayo, kunegama elifile lilenza umuntu ukuthi umuntu obeseke rejectiwe okuthiwa kuyena akaseyinto yalutho, kodwa leli gama liyakwazi umbuyisa. Leli gama liphethe insindiso yakho, leli gama liphethe healing yakho, leli gama liphethe restoration yakho, leli gama liphethe deliverance yakho. Lilodwa leli gama, igama lika Jesu. Kulonyaka abafuneka abazalwana abogijimela ama platform asewo already anomlilo. Funeka siye ehlathini siyolanda imphefumulo. Makuthiwa it's a year of instant results. Anticipate isikhathi sika Peter
rekhoita tshifhinga tsha Peter uPeter shumaela one sermon a tshi shumaela one sermon wasindisa 3000. ha tshitswa vhathu vha 3000. Namhlanje powerful messages Namusi milaedza ya maanḓa but idololoso luwini. fhedzi a huna u wina mimulo. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Boom. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Abazalwane kulo nyaka Kha hoyu ṅwaha yekelana ama comfort zone. litshani dzi comfort zone. Wena sis nawe bhuti Na inwi khaladzi, nawe baba na inwi khotsi, nawe mama na inwi mme. yekelani lento yenu yokuyixhaphazisa. Litshani hezwi zwithu zwa u ḓi vhaisa. Redeem Ṱanzwani your dignity. vhuinwi. Dala uphuza izinto ezibabayo Ndi man. kale ni tshi khou nwa zwa u baba. Izinto ezibilayo uyibona ukuthi lento le Zwithu zwo iyabila. bilaho ni kho to zwi vhona uri hezwi zwo bila. Uyayibona lento le iyabila lento le. Uyayibona lento le inobumnyama phakathi. Kodwa ngaleso sikhathi leso ufaka umlomo entweni oyibona iyabila engathi nezinto ezihambayo ezinambuzelayo. Ngetsho tshifhinga ni khou dzhenisana vhula vhanepo kha zwithu zwine zwa Ngaso u sikhathi leso ushange weave ka ngetsho 5000. tshifhinga na ambara weave ya 5000. Kodwa umqondo Fhedzi muhumbulo uphuzisa into ezibabayo. muhumbulo wanu unwisa zwa u baba. Uyelo bone. No yini yelo bona. Kodwa uyophuza into ezibabayo uyayibona iyababa le. Fhedzi ni khou nwa zwa u baba. Uyayibona lento iyanamfuka le. Ni khou zwi vhona uri hezwi zwi khou bila. By nature wena uyayinyanya into enyanyisayo. Zwavhuḓi vhuḓi nga vhuinwi. Kodwa ingqondo yakho masithunjiwe Fhedzi kharali muhumbulo u-desperate. ni ita desperate. Wena uyayiphuza ungaphuza nomchamo wengulube Inwi wena. ninganwa na murundo wa ngulube. Unjalo baba. Hey, sikhathela abantu abelo bathi ngadliwa. Ronette. Shut up. Wadliwa ngoba wena ufuna ukudliwa. Roneta nga vhathu vha liwa shut up. Noni khou to funa u liwa. Uwe owayihambisa lapha. Ndini no ḓisaho haningei. Wayela wena. Wo ḓiyela haningei. Amen. Wangena wena. Na ḓidzhenela. Ngoba uphikisa uNkulunkulu. Ngauri ni khou hanedzana na mudzimu. Kahle kahle wena uwothi uNkulunkulu akekho. Zwavhuḓi vhuḓi ndi inwi na khou ri mudzimu hawo. Vuma nami sendithulile manje. Tendani, kha ri tende. But as it is written, it is what? Zwo ṅwaliwa. It is what? Zwo ṅwaliwa. It is written, what no eye has seen, no ear has heard, and what has never come into man's heart. It is what God has prepared for those who love him. No eye has seen, no ear has heard. Awuna maṱo vhonaho, awuna nḓevhe yo pfaho. Angeza ngiyashubayela ngivala Khou zwi manje. pfa nṋe ndi khou shuma. No eye. Awuna maṱo. Yabona ngifuna ukumemezela abathe wena uthunjiwe Vhe vha ri kha vho iwe no tswiwa. uhlale ekuthunjweni No dzula he na banamanga na ya zwifha. ngoba manje ngizwa Ngauri zwino ndi khou pfa. i-atmosphere yokukhipha abantu ekuthunjweni Atmosphere ya u bvisa vhathu he vha vheiwa. noma ngabe wawuthunjwe kuphi Kana noma no dzhiwa. noma ngabe wawuthunjwe yini Kana no dzhiwa nga mini. no I but it is written Ahuna lindo fhedzi namhlanje zwo sotshela usathane ṅwaliwa. it is written Zwo ṅwaliwa. Jesus told the devil mayethi shiphendula lamazwi abe isinkwa wathi Jesu it is written namhlanje sikhuluma lokho it is written namhlanje kulonyaka uzosho wena it is written makubhaliwe kubhaliwe okubhaliwe ngeke kwa-eraswa muntu it is written okubhala uJehova aliki ipeni ayiki irabha engayireyisa akubhalile uJehova uthe ezwini lakhe we are the head not a tail it is written uthe ezwini lakhe
In him we move. In him we live. In him we find our being. It is written in his word. He says, many are the afflictions of the righteous one, but God deliver them from them all. It is written. I got abantu abangizwa sibalukhulu. Ithi mina, it is written ukuthi yena uma ngakithi akekho ongamelana nathi. It is written. It is written ukuthi all things work together for good to them that love the Lord and who are called according to his purpose. It is written. It is written that no weapon fashioned against us that will be able to prosper. Any tongue rises against you, it shall be put into condemnation. It is written. It is written. Those who trust upon the Lord, they renew their strength. They mount higher like an eagle. They don't get weary. It is written. It is written, mama wami, ukuthi ngemivimbo yakhe thina saphiliswa. It is written ukuthi I can do all things through Christ who strengthened me. It is written. It is written that the Lord will never leave me nor forsake me. Though are many affliction, but yena unamandla okusinyula. It is written. It is written that noma ngihamba esigodini sothunzi lokufa angesabi okubi ngoba yena unami. It is written. It is written bafowethu ukuthi noma abantu bekushiya, abantu bekudela, kodwa yena angeke azakudele. It is written. It is written bafowethu ukuthi kulonyaka isandla sika Jehova siphezu kwabo bonke abamthandayo. Kwisandla sika Jehova siyobonakala phakathi ebandleni bonke abahamba noJehova noma bebehlekwa, kodwa it is written ukuthi kulonyaka wena inyembe zakho, wena ukukhathala kwakho, inyembe zakho ziyasulwa. Yathi inyembe zakho, they are turning to joy. Your mess is turning to message. Your test is turning to testimony. It is written. It is written bafowethu noma ngabe semsileni, kodwa libhaliwe izwi ukuthi uNkulunkulu uyothatha abasemsileni abasephambili, athatha abaphambili abasemsileni. Kwangathi ngamemezela ngithi overtake wena, 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 ngithi overtake wena. It is written, the just shall live by faith. As if fainty in the faith, we don't faint, we don't move by sight, we move by faith. We don't move unbelief, but it's hamba ngokukholwa. Okholwayo uzawuphila. Nakulonyaka ake ngimemezela ukufa kusekude nawe. Ukufa noma ngabe besekubhaliwe, noma ngabe besekuhleliwe, kuhlelwa amasathanisi, kuhlelwa abantu bekuphonsa ngemithi, kodwa it is written, whosoever fight against you will go down in defeat. Whosoever contest against you will fall before you. It is written,
that fear not. And it is written 365 quoted in the Bible that fear not, because uNkulunkulu akazange adzale amagwala. Thina siyaphambili, thina siyafohla, thina siyalwa, thina siyaphukula, thina sihlehlele emuva, asikhali, sisula inyembezi, siyaphambili. When opportunities miss us, we are find another one. Angeke sihlale kulonyaka senza ama-excuse. Kulonyaka arise nomndeni wakho, arise baba abantwana bakho, ubatshele we are going to live. Baba abantwana bakho ubatshele it is written, sizophila, sizoqhubeka, sizophumelela, sizophila ngentando kaNkulunkulu kulonyaka. I declare, I decree, you shall not face calamity that will take out of you. You are going to stand. Jesus mighty name. Majina la Yesu. Ushana bahaya. Yazi the way uNkulunkulu esebenza ngakhona Ibona mutsimo ngatenene bashumanga. kwake kwenzeka Nobya zwaite. the Hebrew boys Batho kana ba Hebrews. zabatrap Baba trap. eBabylon, Babylon. but iBabylon lalingekho emqondweni wabo. Bethi iBabylon yoba isoka mumbulo yabo. Uyabona ngike ngikhulume lokho, Khombelo wamba yizwe. we are trapped Beyiwe no trapiwa. in South Africa Kano South Africa. la kushiqilela yonke imithetho Ngapha unayithi wamilayo yonke. ephambene nentando kaNkulunkulu. Yokupambana unalufuno lwamudzini. Kodwa Bethi la kithi hapa karine. sinengqondo kaNkulunkulu. Rina muhumbulo wa mudzini. Glory be to Jesus. That is why bazalwane Lingazo batini. as compromise noma ngabe indlala Are isini compromise kana rina ndala kana mini. ngoba asinawo umqondo waseBabylon, Arina mihumbulo ya asinawo Babylon. nomoya waseBabylon, Arina na limuya la Babylon. sinaloya moya waseJerusalem. Rina muya wa Jerusalem. Yes Lord. Amadoda a represent uNkulunkulu engamboni. Bana bene badibatsa mudzimu basamuboni. Yes. A represent uNkulunkulu ipresence yakhe bangayizwe eBabylon. Badibatsa mudzimu present yabo kana kuhona bene Kodwa by the word of their confession, Petzinga ifi la uamba habo. the confession brought God to Babylon. Labo lodisa mudzimu Babylon. Wathi awubasa umlilo uNebukadnezar, Nebukadnezar bachiba samulilo. bamtshela bathi noma ungawubasa lo mlilo, Bari nahona uba samulilo. kodwa thina, Vetsirine. hayi kodwa bazalwane, kodwa thina, Vetsirine. kodwa wena, Vetsi iwe. kodwa thina Vetsirine. kulonyaka Khawo yumwa. asikhothana. Arekwatana. Ayarekwatana. Hayi asikhothana. Ayarekwatana. Abanye angibezwa ngathi baseyokhothama abanye, Ngari bakazito. kodwa thina, Vetsirine. kodwa thina Vetsirine. asilona uhlobo Arehabo batho. oluhambe lukhothama. Lela chimla chungwa. Asikhothami, Arekwatana. asiguqi, Arekwatana. asivumi, Ariteni. asivumi, Ariteni. asikhothami. Arekwatana. Kodwa kulonyaka Vetsi sizomela uNkulunkulu, sizomela uNkulunkulu wethu, sizomveza uNkulunkulu wethu. Asiphansi, sibheke phezulu, asikhulumi nabaphansi, thina bethu baphezulu, thina bethu baphezulu. Uma namfuswa kanye noKristu, funana kwaphezulu la ehlezi khona ngasekwekunene sikanini mandla onke uJehova. Nakano kwaphezulu, ninganako kwasemhlabeni. Kulonyaka ake ngimemezele, kufuneka abantu abazofuna abaphezulu, hayi abantu abazofuna abaphansi. Asifuni lutho kwaphansi, kodwa konke kwethu kwaphezulu. Funani phezulu, sibheke phezulu. Atsho hlabelela usizo lwethu luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Athi uDavide
Ngiphakamisela amahlo ami ezintabeni. Athi usizo lami luvela kubani? Athi usizo lami luvela kuJehova owenza izulu nomhlaba. Kulonyaka asikhothami, asidayisi, asiwi, siyama. Senimile, senifeze konke, nime, niqinile ekukholweni. Kulonyaka bophukalo, 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 bophukalo lwakho, bophukalo lwakho. Kulonyaka bopha inkalo zakho ziqine, ume, bopha ukhalo lwakho. Lungaxeki intombazana, lungaxeki insizwa. Bopha ukhalo. Ufuna ukubona amandla, bopha ukhalo. Ufuna ukubona i-breakthrough, bopha ukhalo. Ufuna ukubona elevation, bopha ukhalo. Asiboshwe inkalo, akuboshwe ukhalo, akuboshwe ukhalo. Into eyodwa eshoda ngaleli bandla lakulesi sikhathi, uyibandla kulalesi sikhathi kuqeda ukhalo. Kuqeda ukhalo, aluboshwe ukhalo uze sombona yena. Siyabopha, sibopha ukhalo. Mabe yobopha ngamabhande, thina sibopha ukhalo. Mabe yogaba, mabe yofutha, mabe yothwala, sibopha ukhalo. Ngoba masibopha ukhalo asikhothame, asivume, asitheyise, asidayise, siyama. Kodwa inkalo zethu ziboshwe ngeqiniso, singasekho valo. Inyawo zethu zibhokisiwe ikathulo zokushumayela ivangeli. Isivuyelo sasesifubeni esisymbolize ukukholwa, to quench the breastplate of righteousness. Bese sibamba isivikelo esihlangu sokukholwa, siyavika kulonyaka. Phathi isivikelo sakho, uqime yonke imicibisholo. Uma iza enorth siyayibuyisela la ivela khona. Angazi noma bayangizwa laba. Uma uphethe isivikelo, imicibisholo iza ngakuwe, face la iza ngakhona. Uthi buyela, izobuyela la ivela khona. Uma iza esouth, uyisela la ivela khona. Uma ize west, uyisela la ivela khona. Uma ize east, ayibuyele la ivela khona. Namhlanje ngiyadeclare leziqalekiso waqalekiswa ngazo ayibuyele la ivela khona. Ayibuyele kulelo altar, leyo nyanga ayithole lezo ziqalekiso eyaqalekisa ngazo. Namhlanje ziyanqamuka wonke ama-altars of divinity, altars of sorceries, altars of evil power, altars of the sex slavery. Namhlanje siyadeclare wena nabantwana bakho, altars of ancestral powers, altars that are claiming legality in your family bloodline. Namhlanje ayanqamuka. When we are setting you free, because what no man has seen, no eye has seen, no ear has heard, and what never come into a man's heart, it is what God has prepared. God has prepared greater things for those who love Him. Fane ngalokho.
phakela sebethi la ba tshi kha ḓi ri hava ukhona umprofeti u hone muprofita bayamlanda a ya mutevhela uthi umprofeti profita uri imbani imigodi gwani migodi nemigodi na milinde aniubona mvula ningasibone mvula aniubona manzi ningasibone moya ningasibone mimoya ngoba njalo uma ubona umoya heavy tshifhinga tshoṱhe ni tshi vhona muya kunemvula ezayo huna mvula ine ya khou ḓa usethi umprofeti muprofita uri aniubona moya ningaboni muya aniubona mvula ningasibone mvula kodwa le migodi eniyivulile fhedzi milindi ine na khou eniyimbile yena yipya iyogcwala amanzi idodala maḓi haleluya amen thank you Jesus ngoba anikwazi ukuya empini tikona uya ndwana anikwazi ukuyolwa atikona ulwa nikwi strike sehunger nikha ndala nifaceane nendlala no lavhelesa na ndala kodwa nina fhedzi vheiwe kulonyaka kha hoyo ṅwaha Hallelujah. Jesus. ngicela ukukutshela mina vhelo ni vhudza yekela abantu abaqedile ngawe litshani vhathu vho fhedzaho nga iwe inkinga yakho lokho uhamba uyayiprova kodwa nje Nkosi yekela abantu baqede ngawe litshani vhathu vha fhedze futhi yekela abantu bavala iminyango balitshani vha valela minango angiphinde kha ndi dovha makhoba yekelani abantu bavala iminyango yabo vele balitsheni vhathu vha vale minango ndi yavo kodwa kaNkulunkulu akekho ozoyivala fhedzi ya mudzimu wa Hallelujah. yekelani abantu bahambe bayovala iminyango kanti abazi ukuthi kunomnyango osuvulekile balitsheni vayovala minango abaḓivhi uri huna munango wo vuleyaho yabona ngicela ukukutshela le family yakho ethe kuphelile ngawo hoyo muṱa waṋu ni khou ri tsho fhela nga iwe izobona uNkulunkulu kulonyaka vha ḓo vhona mudzimu kha hoyo ṅwaha. ayikho into ebuhlungu sibalukhulu njengokuthi ulwe nomndeni wakho ahuna tshithu tsho no vhavha u fana ni khou lwa na muṱa waṋu kana vha haṋu uthi uyaphakama umndeni uthi uyaphansi ni tshi ya nṱha vha ni tsikeledze uthi uyaphakama umndeni uthi simfuna phansi ni tshi ya nṱha vha ni tsikeledze ni ye fhasi amen uthi ni tshi ri uthi usithatha zama ngapha Nika wanete sithoma nje ngapha. bezwa nje kuthiwa hayi usethenge ikalishi nyana vha pfa uri no renga nyana zwithu hey areta angithi abamazi uNkulunkulu a thira vhaḓivha mudzimu wena uyamazi iwe ni uNkulunkulu ya muḓivha kulonyaka hoyo ṅwaha we-instant results wa u zwithu zwa u ṱavhanyedza ngeke basalwa nawe vha nga si tsha lwa na yini bayobhekana nalo Ai, vha ḓo bayobhekana nalo vha ḓo lavhelesana wena ofihle kuye ena ḓidzumba uGod umdala wezinsuku god musiki wa uyena bayolwa naye iyene ne vha ḓo lwa naye umnikazi wekuphila muṋe wa vhutshilo angikutshele kulonyaka ndi ndi vhudze hoyo ṅwaha kuhle ngoba futhi bayashutha abantu ndi zwavhuḓi ngauri vha khou shuta kulonyaka hoyo ṅwaha baningi abantu who are bedridden ungizwa who are bedridden hu na vhathu vhe vha vha vhono abayovuka ebandleni vhene vha ḓo vuwa fhano tshilidzoni mina wena uyathanda wena uyashaya izandla wena ushaya funa kana ni rwe zwanḓa kana ni rwa zwanḓa hayi lapho ngikhuluma ngokukholwa ndi khou amba nga lutendo ngikhuluma ngokukholwa ndi amba lutendo yonke into zwoṱhe zwithu ebekuthiwe he apfi isigoqiwe zwono ngeke petiwa iphinde yenzeke zwi nga si tsha konadzea bafunga vha amba nawe wazi wazibona inwi na vhuya na ukuthi zwivhona ngaze ngasebenzele emuva uri nda ḓa nda shumela murahu namhlanje ngizokududuza namusi ndi khou ḓo ni vhudza what no man has seen zwe munna a si zwi vhona what no eye has seen zwe ḽiṱo ḽi si zwi vhona what no ear has heard zwe nḓevhe zwi si pfe bazobona uNkulunkulu kulonyaka vha ḓo vhona mudzimu erola izinto a tshi khou rola zizoza kanje
a tshi khou zwi swikisa nga u tou zirolele empilweni yakho. zwi khou ḓa kha vhutshilo Laba bakubophile vhe vhane vho izulu liyaqaqa namhlanje. ḽiṱandulu ḽi khou vhofholola Laba bathe kuyaphela vhe vhari zwi khou izulu liyangenelela kuwena. ḽiṱandulu ḽi khou dzhenelela Wena uyaqaqeka. ini ḽi khou vhofholola Lawo mafindo hafho he a siyawaqaqa, ri khou vhofholola siyadeclare. ri khou vhona Uthi umuntu kaNkulunkulu uri muthu wa Mudzimu lento lena hezwo zwithu ilula zwi a konadzea emehlweni kaJehova. maṱoni a Yehova Namhlanje kulonyaka musi kha uyu ake ngimemezele, ndiwele ake ngideclare into ezilula. Abusekho ubunzima kodwa yonke into masingakuye, masimi ngakuye, nethi nje simi ngakuye, nethi nje mayenga bengakithi, ayikho into ezosehlula. Nethi nje uNkulunkulu mayemela, nethi nje masondela kuye, sondelani kuye, sondelani kuye, sondelani kuye, imani ngakuye, uyalwela nothula nina. uJehova uyalwa kulonyaka. I wanted you to stand and declare and decree that the battle that I fought for many years, it is my time for rest. Ngingena emphumuleni kodwa izulu liyalwa. Ngingena emphumuleni kodwa izulu liyalwa. Singena kwisizin ye-rest la khona uJehova elwa, la khona impi yasezulwini ilwa. Kune-army yasezulwini ekulwelayo. No matter what, wena you are coming out victorious. After Jobe kha murahu wa Jobe sekuphele konke. zwono fhela zwoṱhe To Jobe uri ngiyamazi ndi ya muḓivha umhlengi wami mutshidzi wanga uyaphila. uyatshila Noma isikhumba sami nahwe muvhili wanga sishabalala, tshi tshi khou yena fhedzi yena uyongibutha u ḓo mpfa nasothulini. nahe na fhumula hone. Oh yes Lord, thank you Jesus. Kunabantu abawobuthwa uJehova Huna vhathu vhane vha ḓo kumbiwa nga Yehova sekuphele konke. zwono fhela zwoṱhe And masekuphele konke zwono fhela zwoṱhe kunento yodwa ofanele uyazi. huna tshithu tshithihi tshine nda khou tea u ḓivha. Awusathembanga amandla akho ani tshi ngo tsha fulufhela maanḓa awe kodwa uthemba wakhe. fhedzi ndo fulufhela maanḓa awe. Oh yes Lord, Sizomtshela uSathane kulonyaka ri khou ḓo mu vhudza diabolo kha uha sithembe yena ro uJehova fulufhela yena ukuthi yena oqalile u thomaho umsebenzi mushumo empilweni zethu tshifhingoni hashu uzawufeza. u ḓo fhedzisela. All of us stand. Kha ri mulenzhe. Ngicela bazalwane, Atende. I know ukuthi it is a first Sunday. Ndiyazwiḓivha zwo ri ndi Sunday ya u thoma. We are going to break a bread. Khuleka ngizokuthandazela. We are going to break a bread. Ri khou ḓo u ṱhukhula vhurotho. Ngicela zonke iy'mbenge sizokhuleka. Ri khou ḓo rabela. We are going to eat the Lord's Supper. Ri khou ḓo ola sapa ya Mudzimu. Siyadeclare kulonyaka Ri ya vhofha kha hoyu ṅwaha. every evil covenant, Dzoṱhe mivhuso ya swiswa let it be broken. kha dzi phasheka. Let the covenant Covenant yethu noNkulunkulu na Mudzimu yashu ivele, ngayibona. ibe visible. Ngayibona. Even abantu Nabathu abesebehlekile bebabuya basika. iminyaka neminyaka Ṅwaha na miṅwaha babone babona. sasingahambi sodwa, Basachimela. wayesebenza emfihlakalweni. Oba a tshi khou shuma kha nzungu. Abasheshe abazalwane, abasheshe abazalwane. Vhatendi, kha ri You don't have ṱavhanye. a whole time. Kulonyaka Kha hoyu ṅwaha we are declaring
re khou vhofha and sima ngokukholwa re ima nga lutendo ukuthi kulonyaka re kha hoyo ṅwaha our covenant thendelano with the Lord na murena remains stronger i ime nga maanḓa and stronger. nga maanḓa And we are remembering lithi iBhayibheli kwenzeni konke lokhu zwiteni hezwi zwoṱhe njalo njalo nikuthi tshifhinga tshoṱhe as a sign okukhumbula nga inkosi. luṱingo lyawe Bazalwane, asidli iLord's Supper a ri ḽi sapa ya Mudzimu religiously nga u ḓivha ngauri but with understanding. nga u pfesesa ri tea u ita nga u pfesesa Lalela, wona uzothandazela wena. ini ni khou ḓo rabela La akusi on branch cherry le. Ijuice ngiyakuprepare. ndi juice heyi Ungazuwe ngobuso obuthi uzothola Ni isimehlane. sokori ni ḓo wana Akunabo ni isimehlane. ḓo wana tshimehlane nyana hafha noni La akunasimehlane, ijuice le. hapa ndi juice fhedzi 100% juice. 100% Amen. amen Khona ithokoza kabziza ku Good Friday ngoba ziyazi Nga ziyaminya. good friday ngauri vha humbula ngari ndi thotho And esifakelwe amathothi. Ukhona omunye wangitshela kanjalo siba likhulu Unomunye wabuya lapha ukuthi la lo- police station. hapa police station Wathi mfundisi, ari vafunzi ngifuna ukuvakasha Good Friday. uyagodaka good Manje friday ithothi khona. thotho yone Ngathi ayikho ithothi. Iyani? ayuna thotho Wathi ngathi khona ilokhunja ifruit tree or i-appetizer. Wathi angiphuzi lokho mina. athinwe Angiphuzi lokho mina. athinwe Kusho umuntu oyesontweni. ukuhamba mutaro Uthi angiphuzi lokho mina. athi athinwe zvone Thina shaya ithothi thina. vane ri nga thotho Uyizwe uthi uzwe uthi yabo senkonzweni. Ithothi. thoti vatendi Ziyaphuza ingwe. vathu vayalwa Sizothandaza bazalwane. Ngizothandazela abantu la. ri Khulile. khou rabelela vathu Khulile. We are going to pray. We are declaring and decreeing ri ya vhofha all revivals dzoṱhe mvuselelo must pact. vha dzi ṱangana Must pact. vha dzi ṱangana And bazalwana akekho omunye umuntu ozokudeclare lokhu umibandla lingakudeclare. ahuna muṅwe muthu ane a ḓo vhofha kharali tshividzo tshi sa vhofhi Masithi thina this area is no go area for demons and devil worshippers. kharali ri tshi ri It shall be so. dimoni na devil worshiper zwi ḓo itea nga u tou ralo Shall be so. zwi ḓo itea nga u tou ralo Mina ngiyadeclare nṋe ndi ya vhofha every witch vhaloyi vhoṱhe in Midlands, vha fano middleland in Soweto, fano soweto in South Africa, fano south let africa them be exposed. nga ya vhonala Let them be exposed. nga vha dzumbululwe I declare and decree, ndi ya vhofha ndi ya let them be exposed ri nga vha yo expose by the Holy Ghost fire. nga mulilo muya Abandize bewe nga vhapfufhe vhawe ngoba bezwe iheaviness yebandla. ngauri vha pfa Bawe. ulela ha tshividzo bawe Bawe, bawe bawe. nga vha yowa Akwaqatha komunye ugogo vhavona vhuya vha wa kha vhaṅwe mukegulu nomunye ubhuti waqatha. nga Enje. Bathi uphuma phi? vha ri ni khou bva gai Kanti uphuma le Mozambique. atsina u khou bva mozambique Uzoqathakela. u khou ḓowela Nina nikaze nambona kamuntu eqathaga. bewa nathi vhuya na vhona muthu ani khou wa Nakulonyaka ngiyathandaza. hoyu ṅwaha ndi a rabela Dlamini emvuselelweni. bodlamini fano kha mvuselelo Sithandazela ukuthi abandiza phezulu. ri khou rabela uri vhano Iheaviness yezulu ibaqathaze phansi. Sizobashutha futhi ri ḓo vha fona kuthi naba uri kheva babanjiwe. vho farwa vha tshi khou fhufha Ake sithandazeni bazalwane. kha ri rabela Baba egameni likaJesu. uNkulunkulu ongcwele. uNkulunkulu ongahlelwa yilutho. Nasi isinkwa uNkulunkulu onamandla is a symbol of your body. Owalinywa, wahlatshwa, wabhotshozwa, wahleshulwa, hleshulele mina. uNkulunkulu wethu na baba uNkulunkulu wethu isitsha, symbol of the blood baba elaphalala eGolgotha lihlanza izono zethu. uNkulunkulu we embrace lenkonzo ukuthi siyayenza ukuze sikhumbule wena njalo Jesu. Lokhu sikwenza ngoba sikhumbule wena egameni likaJesu.
Busisa nkulunkulu namandla lesi sitsha. Busisa nkulunkulu namandla lesi sinkwa. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga. Amen. Let us teach up. Bafundisi. Let us teach up.